bamwita Rafinha aragaragara ku bikorwa. What again? Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Barisa yavumba tekinike nayo ntabwo dutera imipira miremire turabasibura dusumba barabanza bayikubita kamaniyeri barayipasanya. Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Bawura kurakora igendera ku butaka Lamine Yamal usimbuka Kerema Tupa ukoraho bamwiza kurushaho ugera ku kirenge cy'umusore witwa Rafinha. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Kerema Tupa ukora ku birenge uragenda ugera kuri Rafinha. Rafinha mututuri shot umunyazamu aravuga ati kugira ngo nzapfe uyu munsi reka nzapfe maze kuzukuruza. What a game! Tatu mamak. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Tekinike yavumbu. Barisa Yabavumbuye nayo. ku munota 65 Inter itsinda Barisa yishyura. Inter iterekamo Barisa isobyamo. Gahunda ni ibitego 3-3. Mbega umukino. Aya. Nuko Karabaye. Buri kipe iri gutsindira mu mayeri yayo. none niko bigenda ariko. Niko bigenda. Hano buri kipe iratsindira mu mayeri yayo rwose. Mayeri yagaragara rwose. Amayeri ya buri kipe narimo gukora. Niba uri mugufi unyuze hasi. Niba uri muremure ukirere. Niba uri muremure shyira mu kirere cyane. Aya. Iyi Champions League y'uyu mwaka Agiye kwinjira mu kibuga Firmino Lopez. umuntu wazanye kakayunguruzo ni muzima cyane. Daniel Olmo avuyemo. Daniel Olmo akaba atanze umwanya. Dani Olmo. Stade Barca ko yambaye ubusa. Kumbona cyambaye ubusa hejuru iri. Cya Olympique. Sanga hava. Turajya. What come back? BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Entari Demi wagaze Mambata bayikubita pasa Panapare barabanza barwaza muzungu basarafta Barcelona Pedro kwa pasa kwa Rafinha. Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Rafinha tera ku mupira n'umutwara cyane ku kiranya cya Ferran Torres. Ferran Torres asanga hagaze wenyine ya defense gidefanda byaye byokajya Barca 2 Inter Demi 2. What a comeback. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Yeba data we ku munota 38 umukino umaze kubonekamo ibitego 4. Inter yabanje gutsinda ibitego 2 Barcelona bivanyemo byose ubu ni 2-2 bayikubise umupira wo gucanganyukisha abantu hano. Pedro ari kura pasi igendera mu kirere. Ferran Torres yari yategereje umusore twara Rafinha n'umutwe arawumupasa defense Aserbi. Inter Demi gukina nabi. Yewe we Inter Demi gukina nabi. Ariko zanu bifiri Mambata hari umupira batwaye cyakora wari wabibonye uyu mungu witwa Tiram kuva yatsinda igitego ntabwo ngende amubonye nuko ngo umutoza nawe ko atarakora Marcus Thuram arakonti birimo gutuma defense arongera gukora ku mupira igitego birimo gutuma ikipe ijya gukinira inyuma cyane ureko umucunge dore kugenda asubizanyo nuko ni kugenda byonyine afite ikibazo kandi rero umuntu wa mbere ubundi uko ubanza gufasha Inter Demi kudefanda bya imbaraga nyinshi kuko afite imbaraga ubona ko pressing Barcelona umuntu muri kuyegera iri guhera inyuma ikubaka pe tego 4 iminota 39 iranakuri iyo ntebe irarya 5 nireba nabi Inter Demi 5 yabirya aya turajya kubona gana cyangwa se twa Petit Messi. Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Bakora amakosa abadefenseri ba Inter Demi. Lamine Yamal.
baby steps pampa nziza ku bana bose. Lamine Yamal batsinda igitego cy'ubuhanga pe. Baby steps pampa nziza ku bana bose. Umwana muto cyane imyaka 18 y'amavuko Lamine Yamal afata umupira cyangwa Demira yose adasize n'umwe aravuga ati mwatsinze ariko turabatsindaho ayikubita igitego cyiza pe. Inter Demira kimwe Inter Demira ifite ibitego bifadi yesera basa kimwe Lamine Yamal. BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. ikipe twafite Barcelona tijya kurya kanjye arabanza akanyishyura hariya. Lamine Yamal akusanya Inter yose ayishyira muri box yayo kubita bahari bose aravuga ati jyamo ca mwizamu hari tereka igitego cyiza cyane nga aya katurebe cyakora mupira jya utubabarira amakipe ajya azagera nk'aha hantu ubona ko ari sawa. Undinde ngo za Dortmund ziba ziza ziseseka ariko bikabisa cyane. Barcelona gutira umupira keza rwose nyuma kwitiya igitego bibiri gusa twara Lamine Yamal atsinze igitego pe hagati mu kigaruro ni ku Barca Kuba Lamine Yamal utabakunyana cyane igitego bidatu mu kiro yombi ku makipe yombi. Lamine Yamal imbere z'amatasi no gucanga araryamisha hariya ese nta muntu wamufata biragoye. uyu witwa Demarco ni umwataka cyane akazi kamuzanye nta kwazi Demera ye are